ngasi video se mayam na dum khambira mani title lagi makeup ki video oiduine yam kuire makeup ki video thagata ba ai gi dum Instagram da su mayam na makeup ki video thagat piro kaina harak pa dum yawe bako ado ai sem da bari yam kuire ado ngasi je ai cousin sister ma ai gi room thangana lai bako ado ma se reception na thakani na haiba ado ma makeup to bio na harak pa ado ina dum video ina namase na haidana nungdang di ore bu sik khari mamna ta dong male ado kamaina change tawbono haidi ga phajara thibra du su mayam na kamena dum biramo aduga product link sing do ai dum hapcharamge ai use to do bakra adum display tawjarake bako adudi mayam minarsi makeup howers dum mayam howrage ke ba silaire ai gina fiduna ado character se hana ma pimples khatang lai bako ado sip kupna na character san sinners aina use to du se orange color ne bako pimples lai ba jaga sta khakhu ahambada khoina characters na phajana khoi pimples laiba oigira dark circle laiba oigira aduma palada phajana hana thabiro aduduga yamna pana blend tawbiro bako sije khoina adum khutna use tawrsu ai natragana any comfortable oiba sponge na bo oigira use tawbi bi use tor tharagraba matungda ngaktang kanghalaga khoi foundation je sidum thabiro ahamba gi oina yam light oina foundation je hana thabirani aina use tawjariba foundation se forever 52 gi ne bako do magi set se khangning bataraga aigi asani pangabam haina Instagram da lairabane adada personal oina hambira su yani skin tone gi matungina koi gi set choose tawbodo ado medium skin tone adegi white oigira adegi dark oigira moi gi tungan tungan khaidokpane ado karambana chanani haina hangning bataraga personal oina dum ai Instagram da message thabiro o myamna ai dum comment tawjarake foundation je yamna pana thar matungda amuka second coat ne bako thari sina ngaktang kang hala matungda thabiyo second coat se ngasi gi makeup se yam pana ke daba mange ke duine bako haidi ma se yam kanna ke ba sungke ke de do yam natural oina ke biyo na haiba dugi ina mai pimple sing se cover tawna ba foundation body phajana thare pimples mayam lena cover tawgre hojik mathangda concealer se NYX ki ona sizinage ado mayamna recommend taw hai taragadi forever 52 gi su concealer do yamna nungai bane adu su dum set number 1 do fair skin tone oi taragadi adu yam chana bane ani se ado ngasi gi oina di ai si NYX oina use tawre ngasai pimples laigiba adegi dark spot laigiba aduga dark circle laigiba jaga du da ko akhoi gi concealer sina amu loina kupsan birani jana dum blend tawbiro sponge na oigira adegi blender na oigira comfortable oiba amana dum blend tawbiro aduga chinban sisu aina ngasai concealer do lauraga kitang taisalle red lipstick tha matam da hena songthokna ba adu loiraga compact na ngasai taigriba product sing do chupsanana ba compact na kitang nan thoe du loira kanda contouring kitang tawre cheeks ta kitang aduga khoi gi jo lines ta kitang khoi gi brown color sina set thana na ba kitang contour tawre ado mayam na hangai irang marakta video so dum thagatre ado sidaidi video dum toina ba hotnarake dum comment tawba likes tawba tuga mathangi video da kari thagacharoge du su mayam na dum haibiramo video so dum toina ba tawrage pisum se ani mak yek pa loikhre loira matungda ngasai gi concealer duna kitang hena chongthokna ba shape to kitang hena chongthokna ba aina mu concealer tawraga pisum gi mapada kitang taisille sisu phajana blend tawbiyo natraga di tongthoga laigani buko mai concealer do
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯁ ꯄꯥꯎꯗꯔꯅ ꯇꯩꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯨꯞꯁꯟꯅꯅꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯂꯣꯏꯕꯒꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯕ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯥꯏ ꯁꯦꯗꯣꯅꯦ ꯊꯥꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯥꯏ ꯁꯦꯗꯣꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯤꯠ ꯃꯄꯥꯟꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞꯀꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯚꯤ ꯃꯦꯀꯞ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯎꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯕꯦꯁꯤꯛꯀꯤ ꯃꯦꯀꯞ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯎꯔꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯦꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯃꯤꯠ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯑꯥꯏ ꯁꯦꯗꯣ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯥꯏꯠ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯨ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯠꯅ ꯑꯃꯨꯛꯈꯤꯇꯪ ꯕ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯣꯡꯈꯠꯂ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯇꯥꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯕ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯥꯏꯂꯥꯏꯅꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯅ ꯌꯦꯛꯑꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯃꯦꯀꯞꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯄꯥꯅꯨꯡꯁꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯥꯞꯄꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯀꯦꯔꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯑꯦꯚꯔ 52ꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯟꯅꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯇꯦꯛꯆꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯑꯗꯨم ꯅꯪꯉꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯅꯔ ꯌꯦꯛꯂꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯥꯔꯀꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯠ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯂꯤꯠꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯩꯁꯤꯜꯂꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯕ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯂꯤꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯅ ꯎꯕꯁꯦ ꯃꯤꯠꯇꯣ ꯇꯣꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯗꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯨꯛꯁꯇ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯩꯁꯤꯜꯂꯦ ꯐꯖꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯦꯚꯦꯟꯗꯔ ꯀꯂꯔꯒꯤ ꯁꯤꯃꯔ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯩꯁꯜꯂꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯔꯤꯗꯨꯒ ꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯃꯌꯥꯡꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯆꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔꯤ ꯁꯦꯠꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔꯤꯗꯨꯒ ꯆꯨꯅꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯂꯦꯚꯦꯟꯗꯔ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯀꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯩꯔꯦ ꯄꯥ ꯍꯥꯞꯇꯕꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯀꯔꯥ ꯇꯩꯕꯁꯦ ꯀꯣꯠ 3ꯂꯛ ꯇꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯀꯣꯠꯇꯣ ꯐꯖꯅ ꯀꯪꯍꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯣꯠ ꯊꯥꯕꯤꯌꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯄꯥꯗ ꯂꯣꯏ ꯅꯞꯁꯟꯅꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁ ꯀꯣꯠ ꯊꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯣꯠ 3 times ꯐꯥꯎ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ 2ꯔꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯍꯧꯕ ꯑꯥꯏꯂꯥꯏꯅꯔ ꯌꯦꯛꯄꯗ ꯋꯥꯠꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣꯅ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯤꯞꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯁꯨ ꯅ꯭ꯌꯨꯠ ꯀꯂꯔꯒꯤ ꯂꯤꯞꯁꯇꯤꯛ ꯑꯃ ꯁꯪꯉꯦ ꯆꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯀꯞꯁꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦ हाइलाइटर खितंग तैरे मेकअप से ऑलमोस्ट लोरे फाइनल लुक सिदा लेरे मैम कमायना तौगे तो हाइबिरमो कमेंटा याम जमना के बने मथांगी वीडियो दा मुक थेंगनरसे दुदी बाय बाय सी यू नेक्स्ट टाइम।